Zdravo svima, dobrodojdete od Vežbamo doma, a ovo je Sarabotka Sofit Kit, a ja sam Dijana. Dneska nastavljamo sa vežbi za cijelo telo, korektivni vežbi, tako da idemo se malo zagrijati i počnemo. I 10 pati raci niza. 9 i 10. Idemo na naprijed. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Idemo rotacija. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Idemo u strana, zadrži me 10 sekundi. Druga strana. Odlično, vrtimo malo kukovima. 5 pati u jednu stranu. 5 i u drugu. 1, 2, 3, 4 i 5. Odlično. Idemo jednaš u jedna strana, jednaš u druga, 10 pati. 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Spuštamo race dole, idemo lagano s noge na nogu, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Otvori me desna raka i drži me 10. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, druga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Odlično. Počuvamo se prva vežba. Postavite se u poziciju visokog plenka, to je piramide. Ispravime drbot, najprije se malo istegneme. Napravimo 5 povtoruvanja radi zagrijavanja samo. I 5. Odlično. Iz ove pozicije idemo sa desna raka, pipame leva noga i sa leva raka pipame desna. Idemo 10 povtoruvanja. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i zadnji 10. Odlično, spuštamo se na kolana, malo istegnemo, odmorimo, dišemo. Tako, istegnemo race. Super. Sljedeća vežba. Ova vežba možete povtoriti 2 do 3 serije. Sljedeća vežba, bitan je stav. Namještate se tako da su dlanovi ispod ramena, noze su svitkane i kako se dvižime u krug, tako si pipate ramena. Idemo jedan cijeli krug u jedna strana, držite nisko kolena, tako, bez žurbe. I idemo u druga strana. Odlično. Spustimo se i istegnemo. Pripremamo se za sljedeću vežbu. Odmorimo malo.
iz pozicije svitkam, ovako noze su svitkane, stopala su dole, probavate iz ove pozicije, či ideme gore se dignete, promijenite noga i se vraćame dole. Idem. Diši. Tako je, 3. Just get more back. Sklizat. Tako je, 5. 6. 7. 8. 9. Idemo još jedan. I 10. Tako, diši, istegni. Odmori. Sledna vežba. Iz pozicije čučnja. Idete u stranu. 2, 3 i 4. Pazite da spuštate pete i vraćate se u 4 u desnu stranu. Stisni stomačne. Ideme 10 pati. Tako je. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Još jedan. I 4, 10. Diši, dobro se odmori. Super. Gledamo сега, postavljamo se u poziciju čučnja. Ispravimo grbot. Race su ispred nas. Držimo grbot prav i samo podigame race gore. Ideme 10. Diši i 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i zadnji 10. Tako, diši i stegni. Odlično. Pripremamo se za sljedeću vežbu. Iz pozicije plenka ideme su desna noga u strana, levo provlačite gore i vraćamo se iz pravime, 10 повторувanja na jedna, 10 na druga. Desna u strana, leva do ispod. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
I 10. Diši, odmori. Tako. Ajde, pripremi se za drugu stranu. Idemo. Leva strana, desna, gore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i zadnji 10. Tako, diši. Istegni. Mala pauza. Odlično. Idemo u sljedeću vežbu. Ovo izgleda jako interesno. Gledaj me kako se namještate. Svitka me. Leva noga, stavi me desna svitka napreko leve. Ispravi me grbot. Ide me jedan sklek i pruži me i dvete noze. Vrati me. Ide me 10. Diši. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i zadnji 10. Tako, sjedne me malo, stegne me, diše me. Pripremimo se za drugu stranu. Svitka me desnu, stavlja me leva preko desne i idemo sklek. I stegne me. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, idemo još jedan i 10. Tako, otvori kolena, idemo na laktove, diši, ispravi grbot. Mala pauza. Odlično. Namješamo se za stranični plank. Desna noga ide preko leve. Digne me raka gore, podigne me kolkove i stegne me dole. Podigne me kolkove i stegne me noze i stegne me dole. Ajmo. Vdiši.
I izdiši. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i zadnji 10, super. Odmorimo se, idemo na druga strana. Tako, pripremi se. Desna raka ispod ramena. Ulećeme stomak, kukovi prema naprijed. Ideme. Ednaš gore, ednaš sedneme. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, još jedan i zadnji, bravo. Odeš, udišame. Odmori, popij vodica oce. Ideme stomačni. Gledamo. Legnemo na grbot. Spustimo lumbalni odel na zemlju. Uvlećemo stomak, stisnemo dijafragma. Idemo sa pruženim nogama. Dole, svitkamo i podignemo kukove. Ajmo 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Tako, povleči mace, istegni, diši. Ostajemo tu, dišemo, odmaramo. Svitkame leva noga, desna nam je dole, zatvorimo lumbalni odel i idemo sa desnim laktom u levo koleno 10 pati. Diši, izdiši 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, smenimo noga, ideme, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i zadnje. Tako, diši, odmori. Odmorit ćemo se pa ćemo iskombinirati
I jednu i drugu stranu. Diši. Gledaj me сега. Znači ideme sa desnim laktom u lijevu, promeni me i povtorno vrati me 5 pati. Diši, 2, 3, 4, 5. Promeni me druga. 1, 2, 3, 4 i 5. Tako, dišemo. Hvatamo se za pete. Idemo malci stignuti, jaknuti zadnjik. Vdišeme i gore na izdah. Idete visoko s kukovinom gore. I vraćame, zatvarame lumbalni odjel. Brade unatrag i dišeme. Zemi vozduh i gore izdiši. 1, 2, 3, idemo 10, 4, 5, 6, 7, 8, 9, još jedan i 10. Tako, zabili ispod kolana, poleći. Odlično, sada idemo lagano asistiramo i da završimo jedinično vežbanje. Sto desna raka, hvatite se za lijevo koleno, otvarate lijeva raka u strana, svrtite pogled u lijevo i pritisnite lagano lijevo koleno u desnu stranu. Diši. Tako, polagano probate da istegnete lijevu nogu i da se uhvatite za prste. Diši. Odlično, lagano se vraćamo. Spuštamo dole lijevu. Hvatamo desno koleno. Pogled ide u desnu stranu i svrtimo. Tako, dišemo lagano. I hvatite se za prste. Odlično vraćamo. Idemo lagano u sed. Ispravime grbot. Ispravime, tvorime ramenja, spustime dole ramena. Pogled ispred sebe, uvlači stomak. Diši i na izdah se opusti i istegni race. Ajmo 5 pati. Diši i izdiši. Diši i izdiši. Ajmo još 2. Još 1. Tako je. Spusti me desna noga dole, levu hvata me gore i ide me da se istegneme. Tako, vrati me, zameni me noga i istegneme. Otvori grade ispred grbot, pogled ispred sebe i zategni kolena. Odlično. Tu sme. Desnu nogu vrtime iza. Ideme veliki udah i spuštame laktove dole. So leva noga idete prsti u desna strana, a vrtite prste u leva strana, koliko možete. Desno, levo, desno i levo. Odlično. Stavljamo desno preko leva
Svrtime i stegneme. Odlično. Puštamo, ide levo iza. Otvorimo, ispravimo grbot. I spuštamo dole. Vrtime noga. Lijevo, desno. Lijevo, desno. Tako, štegnaš. Super. Prebacujemo lijevo preko desni, ispravimo grbot. I stegnemo. Odlično, svrtimo se na kolena. Vdišemo i izdišemo. 5 pati. Tako, idemo gore na, pritisnemo pete u pod, spravimo grbot, gazimo lagano petama. Tako, pritisnemo i dvete, hodame do nožnih prstiju. Svitkame kolena, prebacimo race preko glave. Pustimo laktove i idemo lagano na udah gore. Desna preko leve, istegni se gore visoko i opusti se do kraja. Povtorno diši i spusti se do kraja. Prebacimo desna noga preko leve, otvorimo koleno, svitkame levu nogu i zadržimo dole 5 sekundi. Promijenimo noga, otvorimo koleno, svitkame desna i zadržimo dole. Odlično. Idemo veliki udah i hvala vam.